Sakdomiga 81 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida erkaklar taklif qilinadi. Oldidogida Fransua Gatiye-Dapo, Kanada. Qo'ldidogida Somon Mahmadbekov, Tojikiston. the dummy one in white judogi from Portugal, Bárbara Timo.
Next contest on tatami 1, first round, women under 63 kilo. In white judogi from Cape Verde, Carolina Delgado. In blue judogi from USA, Sarah Golden. İkinci tatamida Somon Mahmatbekov g'alaba qozondi.